It is a great honor to have with us tonight the Rector of the University of Nicosia, Professor Michalis Attalidis. Professor Attalidis will be giving a brief graduation greeting to our graduates. Είναι τιμή μας που έχουμε απόψε μαζί μας τον καθηγητή Μιχάλη Ατταλίδη, πρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παρακαλούμε τον κύριο πρίτανη να προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό προς τους αποφύτους. Κυρία Υπουργέ, κυρία Βουλευτή, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, γονείς, συγγενείς, φίλοι των αποφοιτούντων, μέλη του διδακτικού προσωπικού και της διοίκησης του κολεγίου, απόφοιτοι του έτους 2009. Είναι με μεγάλη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην τελετή αποφοίτησης του Intercollege Λάρνακας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δημιουργήθηκε και γεννήθηκε από το Intercollege και τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόλο που είναι σήμερα ξεχωριστές εκπαιδευτικές οντότητες, συνεχίζουν να συνεργάζονται και έχουν κοινές παραδόσεις που προέρχονται από την κοινότητα της εξέλιξης τους ως ένας οργανισμός για σχεδόν 30 χρόνια. Μία παράδοση του Intercollege, την οποία συνεχίζει να τηρεί και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είναι στην τελετή αποφοίτησης να μην τιμούνται μόνο οι αποφοιτούντες. Τιμούνται και συγχαίρονται και οι οικογένειες τους και όλοι εκείνοι οι οποίοι με την ηθική και ηλική τους στήριξη κατέστησαν εφικτή την επιτυχία των αποφύτων και που αυτή τη στιγμή δικαιούνται να αισθάνονται περήφανοι και ευτυχείς για την επιτυχία των αποφοιτούντων φοιτητών. Αξίζει επίσης έκφραση εκτίμησης και συγχαρητηρίων προς τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του κολεγίου για την εργασία της πνευματικής καθοδήγησης και διδασκαλίας των σημερινών αποφύτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο κολέγιο και επίσης του διοικητικού προσωπικού που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Honored guests, ladies and gentlemen, members of the graduating class of 2009, I will continue in English. It has been a tradition at the inter-college graduation ceremonies, which we continue also at the University of Nicosia, to honor not only the graduating class, but also their families and all those whose moral, intellectual and material support made possible the success of the graduates. Today, they are entitled to take pride in the achievement of the graduating class. Appreciation and congratulations are also due to the members of the faculty of Intercollege who guided and instructed the graduates throughout their studies at the college. The University of Nicosia now functions in Nicosia as an independent, non-state university created by Intercollege, while Intercollege continues in Larnaca, Limassol and Nicosia. However, Intercollege will be affiliated to the University of Nicosia, and in many ways we will continue to work together and contribute to high-quality teaching, research, and service to the community in all three towns, as well as to the enterprise of contributing to the development of Cyprus as a regional educational center. I would now like to share a few thoughts with the members of the graduating class. Tonight you will be awarded the degree or diploma which your endeavors have entitled you to, a degree which will certainly equip you to be successful and productive citizens of your countries, Cyprus and the other countries which you come from. But with the education that you've received, don't forget that you're also equipped with qualities that enable you to continue your personal development throughout life. Your learning should continue throughout your life, and your life should lead to commitment to the values which you have adopted during your education in this environment of pluralism and respect for diversity. At Intercollege, your teachers have done their best to provide you with an environment that encourages communication, questioning of received wisdom, critical thinking, and respect of basic human values, so that you can contribute to the societies you come from, help resolve their problems, and be active citizens and leaders.
Now it's your decision as to whether you will continue your education here or in another country, or whether you will enter the world of work. Whatever you choose, you should remember that you are an independent moral agent. This means that the basic choices in your life are yours to make, that in making these choices you are creating yourselves, and that facing difficult moral choices for ourselves and in respect of others, according to the values you believe in, is one of the things which makes us free human beings. Members of the graduating class of 2009 of Inter-College Larnaca campus, on behalf of the academic community of the University of Nicosia, I extend our warm congratulations and our wishes for every success in whatever you choose for your future. Thank you, Professor Atalidis.